ба барномаи ахбори озодӣ хуш омадед. ман Шалои Гулхоҷа ҳастам. дар студияи амрои шумо азизон нахуст таваҷҷӯҳ намоед ба сархати мавзӯи барномаи имрӯз 22 июн. тазоди рӯз. издиҳоми бузурги муҳоҷирони туҷик дар Русия барои баргаштан ба ватан дар назди сафорат навбат истодаву туҷиконе ки шаҳрванди Русия ҳастанд баръакс барои рафтан аз Душанбе ба Русия бо нархи гарон билет мехаранд. издивоҷ танҳо бо ниқоби тиббӣ ва бо санҷидани ҳарорат тӯи давраи коронавирус дар Тоҷикистон чӣ гуна мегузарад? шукр мегӯем ки ба чунин рӯзҳо расидиму иҷозат доданд. ва Шодравон Ҷурабеки Назри донишманду овозхони шинохтаи тоҷик низ ёд хоҳем кард ки фардо зод рӯз дорад. эълони вазорати корҳои хориҷии Тоҷикистон дар бораи ташкили парвозҳои чартерӣ боиси ҷамъ шудани издиҳоми бузург дар назди бинои сафорати Тоҷикистон дар Москав шуд. гирдомадагон мехоҳанд барои интиқол ба ватан номнавис шаванд. корбарони озоди видео бо фиристодани наворҳо хабар доданд ки кормандони сафорат асосан занони ҳомилаву кӯдакон, афроди солхӯрда ва беморро ба рӯи хат гирифтанд. мақомоти тоҷик ҳафтаи гузашта гуфтанд ки дар мадди аввал ҳамин қишри осебпазир ба Тоҷикистон тариқи ҳавопаймоҳои ғайринақшавии Somon Air ва Togic Air фиристода мешаванд. қарор аст интиқоли бо навбати муҳоҷирон аз 25 июн ба он тараф шурӯъ гардад. феълан нархи билет ва санаи парвози ҳавопаймоҳо эълон нашудааст. дар ҳоле ки садҳо муҳоҷири тоҷик дар Русия барои баргаштан ба Тоҷикистон навбат меистанду ҳатто занозанӣ ҳам мекунанд, садҳо тан аз тоҷикони дорои шаҳрвандии Русия барои интиқол ёфтан аз зодгоҳ ба ватани дуввуми худ рӯз ҳисоб мекунанд. онҳо ҳатто ҳозиранд барои парвоз аз Душанбе ба Русия бо нархи гаронтар билет бихаранд. як гурӯҳе аз чунин шаҳрвандонро имрӯз пайвандон аз фурудгоҳи пойтахти Тоҷикистон ба Русия гусел карданд. бароди Суфӣ дар фурудгоҳ буд ва бо чанде аз ин мусофирон суҳбат дошт. фаррух Гулмуродов, шаҳрванди тоҷиктабори Русия, моҳи марти соли ҷорӣ барои интихоби арӯс аз Русия ба Тоҷикистон баргашт. ин ҷавони 24-сола бо умеди тӯи арӯсӣ ба Тоҷикистон назди пайвандон омад, вале як рӯз пас аз бозгашташ бо иллати хуруҷи пандемияи коронавирус марзҳо баста шуданд ва парвози тайёраҳо қатъ гардид. ӯ тӯли ин муддат на тӯй кард ва на издивоҷ ва арӯси интихоб кардааш бо пеш омадани нахустин фурсат Фаррухро аз ватанаш ба ватанаш гусел кард. В связи с работой, так как я работаю на государственной основе. вобаста ба кор ман бояд ба ватанам Русия баргардам, зеро ман дар ширкати давлатӣ кор мекунам. дар кони тилло дар мошинҳои худкори зеризаминӣ ронанда ҳастем. маъдани тилло истихроҷ Добываем мекунем. руду, из руды перерабатываем золото. пас аз таваққуфи бештар аз 3 моҳа фурудгоҳи Душанбе бори аввал рӯзи Душанбеи 22 июн пур аз мусофирону гуселкунандагон буд. мисли Фаррух даҳҳо тан шаҳрвандони тоҷиктабори Русия пас аз дарёфти иҷозаи расмӣ аз тариқи сомонаи вазорати хориҷаи Русия аз зодгоҳ ба ватанашон рахти сафар баста буданд. ин имкон пас аз он иттифоқ афтод ки Русия эълон кард шаҳрвандонашро аз Тоҷикистон бармегардонад. В течение 2 дней уже было принято. дархости ман дар портали госуслугаи вазорати хориҷа дар тӯли 2 рӯз кор кард шуд ва мо 1 моҳ интизоре кашидем. ман бо сабабҳои оилавӣ 28 феврал ба Тоҷикистон омада будам. модарамро бояд ҷарроҳӣ мекардем, баъдан ҳамин хел дар мондем. Надо было операцию делать, а потом я вот так и застрял. тақрибан 90% мусофирони шаҳрванди Русия дар фурудгоҳи Душанбе зодагони Тоҷикистон буданд, ки бо як парвози чартерӣ ба ватанашон Русия бармегаштанд. онҳо мегӯянд чиптаи тайёраро 2 баробар гаронтар аз парвозҳои маъмулӣ хариданд. теъдоди зиёди дигар шаҳрвандони тоҷиктабори Русия низ иҷозаи бозгашт аз Тоҷикистон ба ватанашонро дарёфт карданд ва мунтазири дарёфти чипта барои парвозҳои баъдӣ ҳастанд. ман чанд бор талоши баргаштан ба Русияро кардам, аммо марзҳо баста ва парвозҳо набуданд. баъдан 20 июн дархост пешниҳод кардем ва моро ба рейси 1 июли Душанбе Москав номнавис карданд. охири ҳафтаи гузашта вазорати корҳои хориҷии Тоҷикистон низ эълон кард ки сар аз 25 июн шаҳрвандонашро аз Русия ба Тоҷикистон бармегардонад. дар ин парвозҳо қабл аз ҳама ба қишрҳои осебпазири шаҳрвандон, пеш аз ҳама беморон, занон бо кӯдакони хурдсол, пиронсолон, донишҷӯён ва нафарони ҳамроҳ, инчунин шахсоне ки бинобар сафари хидматӣ дар Русия дармондаанд, бартарӣ дода мешавад. парвозҳо аз шаҳрҳои Москав, Санкт-Петербург, Қазон, Новосибирск ва Екатеринбург ба Тоҷикистон сурат мегиранд.
мақомот гуфтанд ҳоло маълум нест ки ҳавопаймоҳои тоҷик эйр ва сомон эйр аз душанбе ба русия холӣ мераванд ё мусофир мебаранд. хотирнишон мекунам ки одатан билети яктарафа ба Русия ва ё аз Русия ба Тоҷикистон муодили 200 то 220 евро нарх дорад. Вале тавре гуфта мешавад, ҳавопаймоҳо аз Русия бемусофир меоянд ва аз ин рӯ зиён аз киссаи корафтудагон бароварда шуда, нархи билети феълии парвоз ба Русия беш аз 400 евро муқаррар шудааст. шумо барномаи хабарии радио Озодиро тамошо доред. охири ҳафтаи гузашта дар Хуҷанд ҷашни арӯсии аҳди коронавируси нав баргузор шуд. ба фарқ аз маъракаҳои пешина, арӯсу домод ва пайвандонашон бо ниқоби тиббӣ ба тӯйхона омаданд. тибқи омори расмӣ ҳамасола дар Тоҷикистон ҳудуди 80 000 мавриди издивоҷи сокинон сабт мешавад. пас аз он ки истоди ҷумҳуриявии муқобила бо COVID-19 дар Тоҷикистон баъзе маҳдудиятҳои вобаста ба бемории ҳамагиро бекор кард, ҷуфте ки ҳоло дар бораашон мегӯем аз нахустин шуда тӯи худро баргузор намуданд. از تویخانه‌های تاجیکستان بعد از کرانتین بیش از 1.5 ماه علیه بیماری کووید-19 با صدای کرنه سرنه بلند گردید. دوران جان و مستوره نخستین جفت خوشبخت هستند که در این روز در خوجند عقد نکاح بسته و توی آراستند. لحظه های خاطرمان داماد و عروس نیکبخت دوران جان و مستوره خان است که هر یک ما و شمایان در این شام نیک دیده و دیدار یکدیگر رسیدیم. از زبان داماد و عروس شنیدن احساسشان در توی عروسی دست نداد، ولی نقاب طبی شادمانی چهره های آنها و نزدیکان و دوستانشان را پنهان نمی داشت. ما امروز با همه قاعده قانونی که همین برای سلامتی تمام اهلی همین جماعت پیشنهاد شده است و همانها رعایت کرده. شکر میگوییم که به چنین رسا رسیدیم و اجازت دادن. پیوندان شه و عروس امیدوارند که تا تولد نخست فرزند این جفت جوان بیماری کووید-19 از میان می رود و نسل‌های نو سالم و بردم کلان می شوند. تویخانه میرزا حبیب در خوجند از اول ماه می چون دیگر تویخانه و طربخانه ها موقتا بسته بود، برای پیشگیری بیماری کووید-19 در تاجیکستان از 27 اپریل کرانتین سبک جاری گردید. ستاد جلوگیری از ویروس نو روز 20 ایون به دایر کردن توی و سرها به ساکنان اجازه داد، ولی با رعایت قاعده‌های بهداشتی. البته 100 نفر معین شده است. در آمدن البته دزینفکسیون میشد. حرارتی بدنی مزاج رو کرده سنجیده میشد. بعد درونی تویخانه در آمد برای استعمال آب بعد ماسک های میگیرند. البته چندین خانواده دیگر هم برای گذراندن توی عروسی فرزندان خود در تویخانه درخواست دادند. برخی هم پره پایان یافتن دوره کرانتین و به نقاب و به محدودیت‌ها برپا کردن توی خود را منتظرند. اما در خاطر مستوره و دوران جان از توی ازدواجشان از دوره کووید-19 با نقاب در تخت نشستند در یاد خواهد ماند. бинандагони азиз, то ин лаҳзаи барнома дар бораи ҷамъ шудани муҳоҷирони хоҳишманди бозгашт ба ватан дар назди сафорати Тоҷикистон дар Русия хабар додем. дар айни замон аз гусели тоҷикони дорои шаҳрвандии Русия аз душанбе ба ватани дуввумашон гузориш доштем ва аз маъракаи арӯсӣ дар аҳди коронавирус гуфтем, ки дар Хуҷанд баргузор шуд. ҳоло таваҷҷӯҳ кунед ба як эълон ва баъди он барномаро идома хоҳем дод. бо мо бимонед. агар умр вафо мекард, Фардо Ҷурабек Назрӣ, донишманд ва овозхони маъруфи тоҷик, ба синни 75 мерасид. риштаи умри ӯ як моҳи пеш канда шуд. Ҷурабеки Назрӣ рӯзҳои охирини зиндагиаш бо ҳамроҳи чанд узви хонавода дар шифохона буд.
ولی بیماری، راههای نفس و اجل رهایش نکرد. درباره نقشه‌های بدیل خاک برده این دانشمندی شناخته برات یوسفی قصه میکند. خواجزی سروری گذشت، بندزی چاکری گذشت، زاری و قیصری گذشت، دور سکندری گذشت، شیبه دودگری گذشت. می‌نگریم و می‌رویم، می‌نگریم و می‌رویم. این آخرین ترانه است که جورابک نظری، هنرمند و دانشمند سرشناس تاجیک، در یک محفل خرد در منزلش سروده است. او 2 هفته پیش بر اثر بیماری که پزشکان التهاب شش تشخیص دادند درگذشت و در پهلوی 60 تن از شخصیت‌های فرهنگی معروف تاجیکستان در آرامگاه لوچاب در شمال شهر دوشنبه به خواب ابدی رفت. این آرامگاه بزرگان ملت تاجیک است. اکثریت این شخصیت‌ها از همنشینان پدر بزرگوارم هستند و در نهایت در این مکان پهلوی هم خاک شدند. آخرین روزهای عمر جورابک نظری در بیمارستان استقلال شهر دوشنبه گذشت. تقریباً 2 هفته با همسر و فرزندان در این بیمارستان بستری بود. اهل خانواده از بیماری شفا یافتند، اما فرشته مرگ به جان جورابک نظری رحم نکرد. نه روزهای اول کمتر یک اینقدر خوب نبودن. روزهای اول بعد باین خوب شدن، بسیار کمتر خراب میخوردگی شدن. بعد بعضی مسئولاتی گپ میزدن. جورابک نظری در بستر بیماری نیز از نقشه‌ها و برنامه سخن میگفت که قرار بود در پژوهشگاه خاورشناسی و میراث خطی فرهنگستان علوم تاجیکستان انجام بدهد. ما در 10 جلد ذخیره خوارزمشاهی امام اسماعیل جرجانی را داریم، تیار میکنیم، برگرداندیم با کلیدی. بسیار اثر بزرگ برجسته است. اما عمر وفا نکرد تا جورابک نظری برگردانیدن این اثری ارزشمند برای طب تاجیک را به انجام رساند و معرفی کند. او به عنوان رئیس پژوهشگاه خاورشناسی و میراث خطی فرهنگستان علوم تاجیکستان از سال 1991 تا پایان عمر کارهای ارزشمند و ماندگاری را انجام داده است. زمان جنگ داخلی آبرو و اعتبارش در جامعه باعث شد که گرانبهاترین آثار خطی و فرهنگی را از تاراج غارتگران حفظ کند. به خصوص شخصیت خوشنام وی باعث شد که او همین گنجینه بسیار گرانبها را از آفت و گزند بیرونی حفظ کند و تمام دانشمندانی که در این بارگاه کار و فعالیت کردند در خاطرات خود، در مقالات خود به این نقطه اشاره کردند. یا رب چه چشمه است، یا رب چه چشمه است، محبت که من از آن یک قطره نوش کردم و دریا گریستم. و بانک ملی تاجیکستان بعد از یافتن چند کمبود در کار بانک الف این ماه سران 5 میلیون سوم جریمه بسته است. فعال نبودن شورای ناظران، کمیته اودیت و کمیته اداره‌کنی خوفو از جمله نقصا گفته می‌شود. عبدالله قربانов رئیس بانک الف روز 20 ایون در فیسبوک نوشت کمبودها را بازرسانی بانک ملی هنگام تفتیش کاری نیم ساله آنها یافتند. او گفت هر تشکیلات قرضی در کمتر از 1 سال باید از سنجش همه‌جانبه بانک ملی تاجیکستان گذرد تا به درست بودن فعالیت خود باور حاصل کند. بینندگان عزیز، اینجا وقتی برنامه اخباری آزادی به انجام میرسد. تشکر از یکایک شما که تا این لحظه ها با ما بودید. خبرگزارش‌های دیگر را در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org میتوانید مطالعه نمایید و البته در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب هم میتوانید ببینید. فراموش نکنید فردا صبح بر وقت شما را در خبرهای نو و تازه در نوید بامدادی منتظریم. تا آن دم خدا نگهبان هر یک شما.